Zdravo, ja sam Ema i u današnjem videu govorimo o nekim problemima zdravstvenim sa kojima se vaši pacijenti mogu susreti u letnjim mesecima. Ja ću izgovoriti rečenicu na srpskom, zatim njen prevod na engleski i ostaviti vam par sekundi kako biste mogli da je ponovite za mnom. So let's get started! Prva rečenica bi bila: mislim da imam trovanje hranom, juče sam jeo sirovu ribu. I think I have food poisoning. I ate raw fish yesterday. Mogu li dobiti neke probiotike? Can I have some probiotics? Plašim se da sam dehidrirao jer povraćam, imam dijareju i glavobolju. I'm afraid I'm dehydrated because I vomit, have diarrhea, and headache. Uboo me insekt i ruka mi je natečena i boli me. I got bitten by an insect and my arm is swollen and painful. Mogu li dobiti nešto za ublažavanje bola? Can I have something to relieve my pain? Možete uzeti ovaj rastvor protiv dehidracije. You can take this oral dehydration solution. Pijte puno tečnosti kako biste izbjegli dehidrataciju. Drink a lot of fluids to avoid dehydration. Kada počnete da se osjećate bolje, polako uvodite blagu hranu poput tosta. Slowly begin eating bland food, such as toast, once you start to feel better. Dobio sam opekotine od sunca. Da li imate losion za posle sunčanja? I got sunburnt. Do you have after sun lotion? Ova krema će vam umiriti kožu, sadrži aloju. This lotion will soothe your skin. It contains aloe. Začepljeno mi je uho. My ear is clogged. Ukoliko vam je potrebna reč poput posekotine, to je cut, a ugrebotina je scratch. Cut and scratch. Nadam se da je ovaj video bio od pomoći.